ويقول في خناتي والنها ساوديم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وبليان إسلاما أمة إسلاما دنيا من رجرتن، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبليان خيخ إيمانا رب إيمانا خينا نهاتيسو نمني إسلامات وكو دنيا تنر جراتي نغيا ربي ساتي وجين هريرو ساتو الفتي جراتشو رقب غافا دؤوس غافا غلخيس إسان نغيا إسا أقيدان سابردو إسا إباداك أبو ربي وجي والقهودا خايون نما إسلاماتا إسلامين نر جراتشو إسلامين نر تدؤو يجا خايون نما إسلاماتنا خدالتوس إسلامين نرتي خجراتوس إسلامين نرتي خدؤوس إسلامين نرتي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أكن يا رب جيرون تيسا دوتي تيسا وأنهم دين ربي بجشته قبدية. خناف بلين خي درا دعايت قول أن إن شاء الله سنبودا أكمان سرينجي قل في تنرها ساو ديمنا قل في تنرها الرواحد دون قل في تنرها ساو ديمنا إن شاء الله. قل فينا كيسنا قرتن تنامتي خيسيسي تنفكاتي قل فيني سنقرتن تنا خيسيسي تنفكات خنافي واي قل في تنا هاساوف ديم نقرتني قل في تنا ولا تشوتو أناتو الراباسي على أبو مؤرمو أسقب بانك أباتشا ترتي أناتو الراباسي نتي نما إسلاما وان تانيف دوغنقر أمانتي تيني خيس السينو حواس أف بيان قولو نمو دير كما خينيا ايشا وما سيقالي درب يتيني تناس ربي نغين وها قولو ظالم ربي نراها خاصو موتما ظالمة بسم الله ربي ندنده ربي نراها خاص موتما ظالمة ربي نراها خاص موتما ظالمة ربي نراها خاص أمة خينيا خلو مجرو خنا في الله ربي نهادر متو أمة خينيا ربي سبحانه وتعالى ركو أما خيسا سينان تنا خيسا باسي بيتين يرت أباتاني نغي عن بيتين يرت ربي خينيا قبر ورجران ربي نهاتاسيس خناف نولي ربي نغينو هاقودو بيجرتي بيانباجر نولي ربي نغينو هاقودو آيو تينيا أبو أبليتي كيرو قرره هند ربي نغينو هاقولو هدم تودا سياسة جوارين هنغفي ورانو راهدم هند ساني ربي نهاباس أمتا خي دو آيقونا في ظلم رت هدم أبليسي خينيا جوار هيو سباتي ربي هدانو هاباسو جوار ربي هدانو هاباسو بقالات كلمتي هدانو هاباسو أكسم حمزة بورنا شمس الدين تاها نمني أورموغا خيدمي تقول مامتي نمي هدوتو هدمي هواس خين خناف هند ساني ربي هدانو هاباسو نولي بلسما نتي بربانو سر ربي نوها خان بلسما قب بلسما لفا خانيف قمنا بلسما ديبون نيف قمنا بلسما لفا خانيف سنمو ربي سبحانه وتعالى ربي نوها خان نويتشا خناتي عن سودان أكمان سننجي إن شاء الله واي قل في تنرى هندو بدان جي واي قل في تنرى وانندو بدو في علمنا ما وان فدي غرغراتشو دندا اوكي وان فدي ها غرغراتو علمنا ما قل فينا كيسي نغرتني متي خيسيسي أكنا فكاتي قل فينا أكنا خنو دوبنسي تنا أكنا يونا ما ألابات نفوده ألابا أرمو تجالنو تنجل ونجرو خنو تنجا أغرتني قل فين تنا مسكالة غرغرو داف ومني أروبو ألابات نجالتا ألابات نوان جالنوف ألابات ناني أكنت دويساني غرغران جتشا هنو نسيق له قل في تنا أنما بتاته خالي مورين قدومان هبا لما قل في مخينا لمين التين خايا جيبته أكما نسيباتي جولين هبا تنرادر بني سوا سنتين مسكالة خنا أركيتشا سوا سنتين مسكالة خنا أركي دوبا واني بيانو قونو بكتناتي أبان فده وان فده غرغرچو حقا قبا مرغساتي نمني سودور كنجرو خفده مسقلها غرغرو وان فده غرغرو مرغساتي لفتي مقالا أبان فده الراهبيتو أمو مسقلا علابان دويسون شرا خيسة جا سن شرا سن دبا يچا سن هنتهو أمو غا كنسي غرغران آتي تاكا قل في أسي خايتا وريكو كافيوان الدادا بيتي التي بناتو تفيدما لما إنيوما أورومو علابا أورومو خغر سيسوتو أسينجرا نمني أورومو داف نبيتني لبو باسا
alaabaa tanaaf wareegama meeqatu kenname ni jaalata jecha so alaabaa nuti jaalannu tana nu gurguruudhaaf masqalii maaliif jala dhoofamuun barbaachisu ummata keenya yoo masqala irraa dhiisanii akkuma gurguranoo maaltu ta'e masqala san keessaa baasanii alaabaa itti maxxansanii yoo nu gurguran maaltu bade akka gurguramuun ta'u akkana gurguramuun ta'u masqala san keessaa baasanii kanaaf ummanni islaamaa dukaana nama islaamaa irraa hin bite nama oromoo irraa hin bite inshallah amma booda waa kana gurguruu nama islaamaa irratti haraami namni islaamaa bitatuunis haraam tahaa jecha maaliif khanaami haraamtu alaabaa osoo hin ta'in masqala keessaan dhooysan saniif gubbara wanni jiru alaabaa oromooti alaabaan bituu fi gurguruun haraamaa miti alaabaan teenya bitataa turre manaa qabna nuun hin qaba kanaafin jaaladheetiin anu alaabaa oromooti je'ee bitan amma sii galee alaabaa oromooti je'eetiin anuu bite ammoo wanni duubaan jiru shira guddaadha wanni duuba kana jiru shira guddaadha jecha sii galee kanaafi waan kana agarraan obboleeyyan kiyyaan sheer godhuudhaaf waan kana isin garsiisaa jira namni islaamaa namni oromoo ka dukaana qabdan Minnesotatti please biyya adda addaa jirtan hundinuu habbaa tokko buqqisaa laala maasishii maxxifama laal maasish xiqqaa tokko si godha yoo agartan laal maasishumaan maxxansitanii banaa laala yoo masqala keessatti hin qabaanne itti deebisaa gurguradha ammoo osoo akkana agartanii nama islaamaatti hin gurguratan amma waan kana masgidaan seenaa jirra nuti waan kana masgidaan seenaa jirra waan kana mana keenya keessa jira nama biraatiif amantiidha nuti amantii namaas hin xuyin ammoo nuti akka islaamaatti waan kana mana naqachuu hin qabnu jecha laal kabajaa nuti itti dubbanus amantii namaas hin xuyine nama gurgurateenuu maa gurguratechaan hin jiru abbaan fedhe waan fedhe gurgurachuu danda'a mirga amantiin islaamaa maaf waan akkanaa gurgurataan jettu ammoo nama islaamaatu ofirraa ilaaluu qaba kanaaf nuti waan islaamaa irraa dubbanna nama islaamaatti wanni dubbannuuf namni umaa miti qulfiyyoo buqqisaa laala maasishii waliin maxxanfattanii gubbaa bareechanii keessa waan biraa dhooysuun nama islaamaa daguu jaamaa jecha hin tahu obboleen islaamaa gaa amantii keenyaafis dallee namni amantii keenyaafis maaliin isiniin jaa dallee ta'uu qabu anuma atuma nama biraatii miti sii galee kanaaf waan kana waliifis dabarsaa dukkaan oromoo hedduu jira wanni kuni dukkaan oromoo hedduudha jira kunu akkan akkitti jiru warri boodaan dhuftanilleen maaltu deemaa jira akka isin hin dhibne alaabaa oromoo gubbaan masqala gubbaa ammoo alaabaa oromooti kaayan jecha masii galee kanaaf hoggaa bitattan firraa laalaa ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam sayati ala annaasi zamaanun ni dhufa ummata kiyyarra zamanni je ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam kuno gubbaan si akkana fakkaati agareemi warri boodaan dhuftan gubbaan sa akkana fakkaata hoggaa ammoo irraa buqqiftu kaan kuno akkana jecha sii galee soo kuni hin barbaachisu ummata islaamaa yoo rabbi sodaatan qulfi akkanaan bitatinaa masqala kisha qabatanii masjida rabbiitiin hin seeninaa masqala mana qabatanii siree teessan irrattiin hin bahinaa masqala kisha kaayyattanii ilmaanittiin manattiin jaartittiin hin galinaa haati mana abbaa manatti akkan galle kanaafuu qulfii tana firraa banaa keeysa sii ilaalaa maybii qulfii qofaa miti hulii waa hunda fattishuun dirqama tahahu maaliif oromoo tana jalatti maaliif waan akkanaa dhooysaniin beeku nuti oromoo ni jaalanna ummanni islaamaa oromoo ni jaalata kanaaf wareegama kafalaa jira ulamaa'iin teenya hedduutu oromoof je'ee qabsaawe wareegamaas kafale ilmaan islaamaa meeqaatu oromoo kanaaf je'ee waan ni je'e ammoo namni biraa shira akkanaa oromoo irratti islaama irratti dalaguun gaarii natti hin fakkaatu daba kuni shira kanaafuu abbaan waan fedhaa gurguratu ammaas mirga isaati ammoo kafirraa ilaaluu qabu nuti yoo ammoo nama islaamaa taate ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam waan joo man ghashaanaa falaysa minna man ghashaanaa falaysa minna namni nu ganee waa gurgurate nurraa himiti alaabaa oromoo jalatti masqala dhooysuun akka amantii islaamaatti dhoorka ummata keenya li'anna qulfiitana masgida rabbiitiin seenna bakki qulqulluu jaalatamtuu duniyaa tana keessa hin jirtu bakki addunyaa tanarra masgida rabbi irra jaalatamaa fi qulqulluu hin jiru kanaaf masgida rabbii qulfii tana asi qulfii makiinaa kaayyannee masgida rabbiitiin seenna allahu akbar jennee gama rabbii fuula garagalla akkasuma hojjemmoo masqalli kiishanuu jira
maybe namni waa kana gurgurate gammachuu jiraachuu faamal gurgurannee mi masqala mana nama hundaanee miti nama islaamaa hedduu gurgurannee miti jaanii gammadoonni mala ammoo namni islaamaa za'aan amma isinii hime kanarraa jalqabdanii qulfii akkanaa hunda buqqisaa laalaa keessasii masqalaatu jira jecha taan joollee mana keessa darbe waan akkanaa silaa isiniin garsiisa joolleetu irraa darbe sawa sanittiin harki silaanuun arku khaleen bitee qulfiillee ittiin keenya khaleen bitee qulfiillee maduratti hin keenya namni gariin masqalaa miti kajoos ni jira sanumaa miti namu ilaalchisa addaa laala masqaluma na fakkaataani yoon dogongoruu baadhee masqaluma na fakkaataa namu laaluu dandeessan inshaallah